Check. Bus serving. Churches with bus serving. With Mangali Kazumba Churches with bus serving. With Mangali Kapamilo. Queening Adowi Serious Sermon. Queening Adowi Serious Sermon. Mangali Kramilo. Queening Adowi Serious Sermon. Winning Adowi Serious Sermon. Announcing Budili Karamino Jo.
Ari Kashika Ishiwena Gachite Atom Quige Ari Triennial Conference we video coverage Ahor Vishum Ishi Taluino Nasamidle Kachikatana Ayarli Gabam Shimkur Ramnau Yang Kangai Bina Ahor MaySix YouTube channel Jiliva Milo Service Adak Legatong he live telecast midlay Chena Ogatu Abum Gotong when a young bidley Ishi Legishia local CWS we WhatsApp group or Facebook page or group lays Haga Chili shares Hamilo Hilimara Zankrara Atumlila Sharukiruno Kakaneli Ishi we t-shirt he limited edition ne Jane Akamahi Akamangshun he Gatong and a Sankavaisara Jena Ara Ishihi Aya Hogupogne halfway a day Yang Ara Katian among Lele Jena Sangaila gain a Masanquitu Gigi Masang Sangaimne Jena service we Tili we counter Chili Va Milo Vaquimilo Aman la Masak Putmane Lubashak to Manga Yang Okay badge Mugabay Layaka Ishi counter Chili claim Vasamilo delegates being pastors CWS chairman being we Mugabay Lake Chili Vaquiming Sangai Arihi Aman Saglaka Atamaka Quira May itum Seha Sarababa May Yang Hiwivang fasting Laquibaba May Mataila Gain Ishi Talui Baptist Church Sakla Kaina Seha Sami Lage Hiraga Zangaina Seha Sami Kala Nidre Hivang Seha Sai Jihi itum la Phil Sai Rirawi Mangla Jina Ninglum Nasage Yang Katala itum Li Singet Hina Gateuka Hapka Kanole Haugada itum ina Lairi Katum he introduce Sakai Witili itum we Kiashi Kangia Reverend Shanghai Yang Ya Toy pastor whom you wayne itum gatong and Ningalaga a conchok the Seasara itum we Kiashi Kangia Reverend Kupsangmi Kavaisara sing yet wivang Matailagina Kasha wivang la Kazinkro wivang la Gatong wivang and a Sehasamir You'd we Nitre Saugada itum Knutot Bingli promote Sangaye Kala talented success in a firstly contemporary Christian music and the youth Kajihi Achi Ishiwi motivators Sadakli Tanbum Simik Nagagabine Tanbum Nakshing Ninga Mila Atang Lagate Banga Pemise Ninshere Achi itumwi Knutodli music Mazangaka Magapay Thai Yang Kala music hiwi theology he Kata the runner itumli Sang Sangai Kalagata the Hopok Ju Maramli Matalain Gabiedle Lairiki Ipaire Knuto Duvang Kala thesis Gagabi worship leaning Gasang Knuto Bible Gatam being Wanga Chunka Canada lay Kala he reference book Akasadala sing by the lay Natumna citation with Wang Latargar Saka Bishokai Lairiki Sampang Baire Kakaneli Aya in introduce Sakaya Hunpun Church we in a Tau Payam Relang Ahi UTC Li PT Sadley Lyric Temlakaya Knutod Ne and Ting Reiban How Kerjan Kaika the Matalaga in the Gapia the lay Hili Tankul Tui Matalakai Shenlakai Imaram Tui Sang Laktale Tiru Gachunga Zangdale he claimed Vasamilo Ishi pastor being labai Knutot being labai Tankul Tuena Matalaga in the Gapia the lay Tau Payam Lila Kachunka appreciate Sadale Kanaoli in a Gabigaya lyric empower word promises from God purpose for life mission for the church Iwi thesis when a kushok laga Gabigay he Kobi Shakam Bukumang Kizangle last ne 2012 in a Gabigay ne Kajigatan and Ningjang Lega Luba Shakani Mangina issue we counter Jilikui Baira he a contemporary message for the church in light of the theological insight of Dr. Martin Luther. The lyric he claims Hamilo Ishitankuli controversial Salagaya arguments on the lay salvation he
itum we will ga maning ka run initiate sa haigla salvation hi ju we argumently aju tangku we preacher gachungali critic kasa argument kasa lairik akhane controversial sala khai lairik nei chi bai reverend gachung khana mamya mane bring phamane ka thalala katni dot ping na pal ga ilila chi book review sa milo feedback milo ji hangai ara itum gadong na ninga laga singet hiwang gadong a khonsok da sa sar itum we kya shi khangi reverend changai yang ya an itum we wang kup sang mira ocha na mga hilika miolo itum gadong ninga laga singet hiwang a khonsok da sa sak vaisas Yo, katong a konsok le sa sirse. Kajing le ga sa khava rana lining si ka jang khatai re. Aring athol khanga jan na itum apam hili ka jeng murum laga. TBCA we had a conference with Wang A in the Proho and we mixing the Sasa the ye. Sapa ye Jacob Revra, Gachinglan and the Kashem Nangalan and the Kashem Malage. Then the Luma send me Paye Jacaka Sakava Revra. It will be Chingri Kahaya Hill Milaga. It will be program Musum Basung Chow, the Kiasaquilaga, Rega Sang Hakasan Koka Kasahil Unselaga. It will connect on Revra Nevi Mangali, Nevi Sok me something like a Kayaka Lagana Ogatuya, Ram. Ngalaylang saka vai wang proho ni we look on masan legacy nga jang kami Jimmy yang laklo da jibang le sasa de ye ajo program sa go ro le ni we bang li horsang de ye ka saka ba brebra nendu masan mi yang lakle jo itumi jang ya jage sikatong hi we bang itum thering how we nga je how we lokan hi ya kaning sang lagay na ka tom sa da Brebra, take my tail like in the Sakha hilly. It may yen quill like a way to creeping like a hanung lage. No, we look on my son legacy a drunk and midget, that's when we lag load. Jishu Christian, we mixing the Sasa de Gabone. Kasaka Vavre Ranelli Nisika and Katari. Ajo Jimmy Shaw, Dango TBCA, any youth and Ranship Pum Lagapam, Militek Matai Lagana, Kayaka Lagana, Langaya, Kajan Ajo Cook Kasasaka Jilagade, Take Matai Lagahaya Apam Hilly, Eatum Praho, no we mixing the Sasa the Lay, Kajinglan and the Shem, Jingri Kahaya Nell and the Shem Lage, Sapai Jacabra Yaka Tek Matai Lagana Saga Haya, Miyaka Ralaga and Nakwi Lagre like Itum, Cook we pilan ku unglag da rajanga haye dum sa go rali hakpa khano kula ga simlenga saklak la sappa ye jaka ka sa ga va bra itum sa go we akhon la nang na mi laga sa mi laga aju program hi revan nang John mi laglo ne we ming ka sing hi we mai ne ka ching la thar mi laga itum ring phal la ga na program hi pe laga bra ne we khayu ya pilan kalan khayu ya khokha ka sa ji khung lage ngajake the sage the clay program sakorel and we pang horsang the lay ne we look on masan legacy jina pemting pentamirano or service il proho ne we pang horsang the lay ne we mean that kamateng sang sak milo Jishu Christo we mean sing the sasa the gapone amen. Youth Union Triennial Conference Hili Razang Gaya Leg Shipping Natumli Christo Wimingli Welcome Sadale Efficiency Akum Panga Tuikum Strategically Hidada Gabi Haidale Gia Natum Aka Ena Aka La Lairigui Ena Masot lawi tui aina kala kathara la lairi gui tui aina chansam ngarokta natumwi uglungli masot khami aina masoda proholi masot jigadlu
Khare Ngathor Khokharum kala masot khami service so khami adam sarno choir bamkong hi Legacia Shirui Baptist Church na kwimi dalai itumui service mathang chata khwai sase Shirui Baptist Church choir na than laga masot lahi hymnal na 297 hi sang rumra hi agup ngisida masot khami sayha hi Reverend Thanre So Kasar Pastor Zingdoze Baptist Church ana rasami runo ina apam hile ladlui da mangning luila maron da service chatasa masot lahi ara Shirui Baptist Church choir bing na than laga 297 hi sang room sa yarui itum nganing sa Proholi solo he imangla iwi uglung ning tongda prohori rali solo proholi solo he imangla anasami kahai mamalai lak alu kazingalai ka sakwa bra arung thor pungdam hili prohonu iming singda tharjikat kahaya apam hili nawi nawrabing karar nausan matela itum sai kor nawi sokhmi mya khwi khawai wang rahai re nali nawi mai ngasun khwi khawai nawi khon ngana khawai wang itum sai kor rahai rukho ra apam hili ka chipta nawi ming singda masotla sagi dekhle seha sangrum gi dekhle nawi tuing na gi dekhle sai kor hili ra nawi mangla ka tharna ranga somida khalumma
a take a matea re rawiming take taking a saka program nga sangs milo da arib khokrum hi mahapok laka remake up the proho Jesu Christo wiming sing the avali siaga sane amen. Chi. Aray tum hi masodla nganang room say payo vashumwi na masodla nganang room ra chi gugup mshida kachigat atam kwiga say hiwila hi achi choir bam taklaya shiri choir na than miro no kala kachigat hiwi say ha hi lan kachigat hiwi say ha hi Reverend Leishisan M Pastor Sorpung Baptist Church na rakhui miro no ara masodla hi Miss payo vashumni adam midalaye. Chi. Ari technical problem lay day to me lan gachigat banariyaw say. Jiwi matangli payona. Laji sa miro no. Ari hi gachigat lan gachigat adam kui say. Shiri Baptist Church choir na tan miro no. Kala a share speak na offering shay miro no. Kagap mishida lan gachigat say ha hi Reverend Leishisan M Pastor Sorpung Baptist Church na rakui miro no. 158. Shall
sales us. Khare Ngathor Khokharum Thankful Baptist Churches we Youth Union Triennial Conference we Khare Ngathor itum sai korali nawi hol hili ragchip sakta kachip kahaya nalishit kasanga nawi rauping sai korana Youth Union hiwi wang kala ministry vivang da kashiwa malay lakla razang kahaya sai korana ning tong lak ena chikat kahaya lan ping hi prohonana termida nana kwimilo kala Youth Union we ministry li mga kwing sakmi khawai sijin sakmilo kala lan hina Youth Union we khuni thot ping manglali ngachanda khlei sai korali khangma thot ka sapalan la ngasarano kala lan hina na thirkmi wivang Union wivang tek mateya ministry we pekar akala kalkhing sakmida nawi ungram rai sang sakmilo sai korhi proho Jesu Kristo we mingasing ena nawi niyang kungal lanla ngasang sakta nawi mangali kapha lan sada kala Union hinala mathalak ena sijin sabkawai ning ulung tharng sakmiloda Jesu Kristo we pangli horsang da seagasane amen Chik Masot lahi Miss Payo Vashungwi nang nangrum say Anagaguk Mishida Varedri Pame CYS Chairman Huining Ado KS Chinauleng na Pamirano Saying God makes the planet spin, tells the tide when it should rise, put the color in my eyes. The saying God makes the seasons change, knows the number of the stars, every secret in my heart, all my doubts, all my questions, in every fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls out. Now you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You love me the same. Same God that makes us You're not afraid of anything. Even darkness is the light. There's no reason I should hide all my doubts, all my questions. In every fear I have about what might happen. You're the same God. You're with me in the middle of it all, God.
catching every tear as it falls out. Now you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. Even when I'm running, when I feel ashamed, even when I'm breaking, still you love me. Even when I'm lonely, when I lose my way, when I don't believe it, still you love me the same, God. You're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls out. Now you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You love me the same. Thank you. Khare Ngathor Khokharum tu pangrom sa achui pipomna efficient now ko bigsang mati tuza chada tum aina chada chuk aina de na pamika jaina tum sai kora ichumui shit kisang li kalavare we now mayor we pongli ichumna kathai chili khokha saprong Kristo we kashong chau kahai chili kangapun kawai ichum mapung kapha mi ngasa phlongra chitha akha ichum marai mara awar aina kate pingli khangoi than gasang mi khanam pingwi tamgaji thai chiwi masi china phunung phunwada yung wewa kachi naushnau ping chikatha mangasa mara kha lekashiwi ningai longle khambachung tui matuida apong kachivu akuya Kristowi le itum rasangra awi khye khami longle phasakai saikora ngashik ngarokta le kachia phasa atonga chili alekla kachivu wi aina ngasunkhwi chitada sada phasakai kachivuna kachichawi ot sada lekashiwi longle phasa katonga resang ngasaka na kui gai num sai college ro so misarana Khare Ngathor Khokharum hiwe pau kapha hi Mrs. Ngalaton Hungyo Chaplain Tangkul Christian Fellowship Bangalore na Kuramira Ngathor wi matui hi Arire Sinakaite Baptist Church li Pastor Sadakle Reverend Ngamrei Hungyo wi naung lavana Ishuwi matui Ngalaton Hungyo na atam makhui chawrang laga masotla akha nganang rum khawai sa se masotla wiwang Shiri Baptist Church choir le atam midale kalachi ka kup ngashida kya shikbaya ishuwi matui Ngalaton Hungyo na atam moron khumirana Because
saya sase rai narim tu hi nu wai na krang sang sak milo ya ka man ka sak ka atam hi ina kumtu na are mai na ko mung sang sak la ithum mi reshi thum youth khokha ka sa muchu ka khui atam mung sang sak milo da ina mutu gi ceremony na bang hor sang siak sani amen azu ngathor ya ka kamatang thor ili chikak mi wang rivali chung khaning shi hui local pastor awi ot sakrum de klebing church we members ping kala youth ping ya ka chot la kain ot sarai ka youth we program na tun rumi de klebing wang church li la ning shi mi ngai program we kathan ka otpam phung de kle TBCA we executive secretary ojam taught me secretaries khangdei bing kala especially youth with department with secretaries kala ali otsa kumdak lebing na thumli ning shi iwe ning shi chung ka phongjok ngai I hi az yak tomkui gai bing kathan gak bing hili platform share sar ga mutu gi ji I klat ta hi mang yi rang ni de I khui ki sai ni le ji I tomkui gai mi maning rang Jimang maning la iwi ministry experience la ngate hang ngai impressive salakai khiklam le rangi jinggu mai yang se jiga mutui thai kmai mi ku chung la le jine khana tu nei li shi changla kaina atam hi khmi wang ning shi jang ga de ji hangai I'm indeed very humbled by it ili shit ka sang wang atam khmi hi ina man sakla kain ku da ning shi phong shok ngai ka khane sa da Tangkul Christian Fellowship Bangalore winner kali ikher winner ring pa salam na tum tong li hang jipun mi le Bangalore li tum church ku tum le Tangkul Baptist Church Tangkul Christian Fellowship jen Tangkul Christian Community Catholic Community da ku tum mi le o jayer ngam na than ka Baptist Church ring pa la kai na ka le ishi Bangalore wi reshi ka sabing ko ka sala kai na le de tum shan ku ye Christmas New Year la program ku tong nguru me program would be the exchange sang rog ga ring pa la kai ne pom de le ji hi Bangalore wen la ji thei ngai ne at the ili mutu vai topic mi ai de li ko ka sa se pau ka phali gi topic li mi ai le topic hi ili khami ji sara ni o janing na hangra san ji I ji blank sa ji ne topic hi li ikhim tu rek liang de muchu ga I khik la ma de de in the I currently la khrejan sai ka thadum tu ka pharak le da I wi ngot now being UTC li dam dak lebing MaySix li dam dak lebing so now bing li khrejan sar ka thadam tu ka pharak le dal khrejan sai khrejan ka sa sar ni ko ka sa se pau ka phali gi ji apong ku chung gai na tu pai din chan ku ko ka sa se itum tangkul li denomination bing dal focus sar ka tu pai tangkul wi associations bing ko ka sa se dal rin ka tu pai kai na mu chuk war ka hi issues bing li equip sala kaina I klatali mashan kuim ne acha mu sensitive sala kaina ina mutu yonai rga mili emotion hurt feels how hurt sai ba shine iwi mak thaik wa wang de iji phaning ri shi de thaka ina kim tu shiklei de ina khamchuk sara ni iwin the thing that I imagine to achieve in this generation jika itum myang la khok sar ga ok thui hi This is something that I wish to achieve in this generation ji na sakla kan khui ju wangai na zu wi khok sa se pau ka phali li rin ra kai tum ra dak le myang la ping ka tha da khok sa ra kai tum church is ba shik le ji li na rin ra ga muti ngai I wi jingum tum ra da ka pastor shin ausa ka ring ra ga ni ji wi thili hi 3 years pastor ministry ra zangai ina ili rag zang hili ina chan khui I pastor nawa ka sar ga ina ring ka tam ni chan ku hi itum wi tang ku li shinau mier naw khok ka sar ga otsa khung room tar ka sala ka ni chan khui ot masad lem nek ji mning mne sad le ka matha mai da sapai fi shinau ina mier naw attitude ti akhana nem mai da aching ni hai ga Mening la ngarai jawe attitude ne zat kwa ka pai apong chung le de ni chan kui azui TBCA program li yang ga ring pha na ji ne ili shinawa ka program ka sangi ma shoi la intentional
sang phung rei the effort mi daga sang the rei the shan kui TBCA we program ajon dang we youth ping we day of prayer speaker list ka chokli shnaw mi na ma khaila ka tong gli sa ka shap dong li sang jimang maning la aju program li yang a cover shnaw ni mi na participate sang room ka vai intentional effort mi dak li the hi nei tum li ka say baba itum hi we are becoming a little more sensitive and aware about gender sensitive issue ji hi shan kui ko ka samai ka vai wang effort kui dak li shan kui ga ring phai itum hi mi na ba ta la kai na le the paning sar bai ka yu wang ba we are taking a positive progress ji yu wang ba in cha da kui ngai ki example le ga 20 years down the line itum tangkol ka da le sa klei jing shan da ka effort mi ga shina wani mi na ko ka sar ga participate sang room se ju intentional effort ka mi hi malai samne da iwa shankui 20 years down the line itum we pastor itum we church ministry we focus hi khile zakle mission we focus hi khile zakle ji ga jatam we ter ka samai thui ji khile ji ga church building hi le sai pastor quarter ka shami le sai church we kari lo sang vai mission oriented sar ga le sai exactly get you at them that was the need of an hour church malay samne pastor quarter but thadam malay sale to me chot lakin li sai pastor being program gazadli kari lemleng lok le chot lakin sai ka azba pastor ra the being ka chung ga jang ka cha cha kari li rang rok tele re hina ga save it to me assess we to me development we li to me manga ba thalakin kharna bin khimi gai ne itumui church azwa church leng roxer gai ne pastor quarter leng roxer gai ne itumui awang rabing na ji sami ser gai ne itumui generation live what do we need to achieve the question ka sa ni itumui ningrin itumui kapning chu khamje khangje hi itumui generation li achieve ka sa terka sai di iwa shan khui hi we achieve sa se gu wi intentionally itumui association ni jang de le ji wang lak chung kring phai itumui arriva gender sensitive sama manai re program lila participate sangrok tele if we look at the context of the text we context atom jing shan khung saran early church bingna efficiency now bingna kada the khokha ga sa jina tumli pau ga ba jina kada the khokha ga sa khura mi kle gi ju mram lim thala kain the na tumui wang yu wang pau ga ba ji khiklei dang han pai pau ga ba ji the bible likhang san hi the coming of Jesus is the good news dangai le Jisu Christian og thuili khrai pau pa ji chi ne dangai le Jisu Christian na khrai li pau ba ki sai ning sau gle ji ga Jisu na khrai an salvation umaram li mi kumo bing li hui khami hi ka tong ka wang jang ra ga rakham tu hi ji li good news ji le gai ne Jisu hi ju na wa ga sar ga ra sa la ju na wang mang hui khami umaram li ma ram tu ni katong ko wangram tu ed itumi ga jangat wa jihudi wen itumi thara kik lam lem ni kai itumi wang la jangai de itumi we are part of that good news ki ji Jisu Christ kra wang ni Jisu Christ na ra ra ga kramang maning la ok tu wi mi kumo wa cha khui ra kramang maning la ra ga ra ring ji the good news si ra ring ji the de shan kui bible li pa ka Jisu Christ na ra ga mashun ra ring stay hi good news si ji li jangai Jisu na ra ga kashang mi mai khle mi mang lim rang song ni ka Jisu na ra ga society li marginalize yang her ga no thar ga min na mi shan li mag jang bing hili aman sakla kain ra khui mi ga athumi mi rin ngatang khui mi ga athumi status society li khangka mi li chi ji the for example sa da hang se ja ka leprosy ga pharai ga zat na wa ka society na masa changai la ning chai la kai na herai dak li hi Jisu na wasa zir ga khrai sam bang mi ji jida society li our status si reaffirm sa mi lu shi chini shinao wing wang la ka ta klei ja ka it na bible king sang shinao ga kham khau sa ga society na her gai mi ya ka hi Jisu li sak zaina khrai kwan sam mongwi pa it na pa khu ye Chilima tangai ne Jisu na ali kipaklei tang thing hui ga our status si society li reinstall samilu shi chine jimbang maning la shinawa ka pok pa naw ne da ayin we tishu ra nungui tham ta ga hair that ra ne da shinawa ka khun gra li Jisu na pichar masala hui mi ra ga ali society li restore samilu shi chine
he na gachitei baba Jesus Christ he Jesus came to be with the marginalized group gachine Jesus came for the oppressed itum gana wang crack mi ne jine Jesus na rarga good news si raring gachitei hi mi kuchung kli empowered sa mi thangi mi kuchung kli kokha ga sa khura mi thangi Jihudi wa tamli or jiwi context li ngau se jiga mi hi kokha masa pailak le sai thangi achon nang aya oja ngia ojam thot nam thalak ni mutu mere ka the gentile san ju bing hi mangrai cha la wal khangkai rega ngai khangai ne le sakle kji na mak thei ni chimang maning la arawai na akhwa hi mung ren bai la hierarchical salakai ne le sa ne shinawai na mirawi hierarchical salakai ne le sa ne Jishuna cry atumui hierarchy atumui walls that divide them to sakai miawi thangi Shina waina mir now the leg sahi no to makang sair ko jine around na kwa the leg the no to makang sang saka wi kok sang saka wi jine kathar mi yur makathar mi yur da khai ga yang tang rok tak li ji ka tong king rai chang sak jine Jishu Christian pau ga pha jen empower sa mir ka atum li kok ka sa ji kurang sakai ji hi if the bible lik pa saran mating ri kain the kok ka sai na atum li church hi hapok na sakai ji House church kiji ecclesia the worship place house church kiji hi atumui ko ka saji korung room khawai wang church kiji hi hakpok ni church we hakpok we khrechan kata da hapok lakle early church early Christianity we pau hi yang wa ka le shit lakin hapok we khaing rok ga yang tang rok ga le dakli li ko ka sakui ga pau ga ba ji li ko ka sar ga church hi hakpok ni Church raka jaina mi ping chungkli arau bingli shinau bingli Gentiles bingli pangshap sang mi dangi Jisu Christian in na lim yang tam ne itung rai chai ji shinau ku chungkli arau ku chungkli Gentiles ku chungkli mulung ku zan sang mi dangi ji hi atumna church hakpok ji le shilak na koka salak na hakpok ne atam chui korum shimli yang au se jai ka church counter of synagogue ta ne dang synagogue le atum ko room shimi likta da le sak le ja ka first outer court hili Gentile san Jew hili Gentile san arau bing hi outer court wi anung lim sang sak ne dang ayar jimang jidara sang khang sak ne dang shina bing likta da treat sa sa ja ka apam nawa khai mi dang chili lang da mam kan sang sak ne dang Mere now being not all men are privileged in this patriarchal society. Men atum la mere now being the kati au space high me dangi. Anung jili priest being the zangi dangi. Anung tungji sacrifice offer sacrifice altar jili high priest being the zangi dangi. Frivali ko krumji so hierarchical. Step by step nava tung ne na azing ne ta khairaga legisani. Ka Jisu Christian na atum ni pau ba hi kurami jaina. Wal yang Kairaga legsaji no tairaga synagogue jili no tairaga church kiji house church kiji hakopokne ma khailui se itumba akhane manglag therne sakji itum ko tongli saji mir naw mangli saji mujimne Holy Spirit ne inspire sak mi hi shinaw mangli sami mujimne arau mangli sami akfa mangli sami mujimne mi ko tongli inspire sami ka manglag thar hin chin mi datum na house church ma thalaka na hakopokne House church we come hi House church li bag zang bing mi hi empowered sa miawi je House church li reshi sar ga church ba ka bing hi akhar na prev yang tar ga mok thulim ne dang arawai na khwa hi ngrente na no ok thuyawi je ja tam jile jaina chuwa tamwi society reshi makning bing hi na reshi bing ni yang rar ka thumi khok khagsa Ajalaga washnau mianau the mung nine roglets at Saji at Ming Shudao. Arawai nakva, Ngate the lakes ahi, Pangshit rogao. Gentiles and Jew, Mapasang rumla, Mutzak rumberclay he, Shimagli, Siasang rumgale, Pasang rumgale, I tader, Mubray shipping in a heaping heaver, itum vang a threat neither. Shankui tangi. Itum we patriarchal household, itum the structure shemraga, hierarchical structure shemraga, itum the Kvasar Gapangi, Vreshiping itum vang threat neither later. Second and third century, atumli Vreshili, early Christianity being pursued Kasahi, Maram hi zangi. This is one of the key main reason he zangi. Atumli yang raraga,
atumui zatna dak lehi atumui nang tayau atumui political society atumui norms pingli challenge side atumli threat ka sar ka atumli persecute ka saji chu wangai na rakshok ni dhangi vreshi ja tamli mi ne yangra ka ma shoila vreshi ka saping kok ka sala ka de chan kui de re kok ka sala ji ne ji hi if the bible ka pali bible li mathala ka na mathing ri ka na sambangai jimang maning le ne yang ta lya ka Paul na ki sai na kok ka sai ter ka sai the efficiency now li rin ka mtu lu yao ji hi ka tha da mtu kok ka sai Paul na ka tha da ning rin hi ka tha da le ka mtu kle ji hi it ne yang ta lya ka church ba mathala ka na kok ka sar ka ba hapo kai ne church early church Christian history hi mathala ka na kok ka sai li foundation laid out sar ka mathala ka na hapo ji ne ka Jewish society we divide ka chung ka hierarchy hi na church li influence sa ba ma we dang Jimang maning la church house church le sar ka structure church li move sama mana we dhangi jena systematically move ka sa ni akui ki ban sar ki ban ma akui shi kjui conflict li power conflict rata por ka church li ka kai hira chang phawa we dhangi church cha ka mathala ka na pau ka pha jin empowered samir ka pau ka pha jin mulung ka jan mir ka khok ka sai sang mir ka church hemraga azuba Paul wiatam and the like wiatam ili church with unity he it was shaken by the divide that existed in the time gisne church hi khok salakan le sarga church hi khok masalu to the Paul na atumri khok ka sajle hanung lu shit kwai gi redirect sarga ka kapi ne Paul na chapter 4 we verse 3 li nga ka Christians should strive to keep the unity of the spirit highly Tangkul tu ene yang aka vreshi to me kok kasaplung re thangi. Jimaning la yang ta lu ka verse 13 yang ka church we model hi unity ne thangi. Church hi live kok ka sai na ka thei ne. Ju wang na nu tu wing chai li kya ka khang tei le sa la. Ngai cham chi sa la khang tei le sa la mang la ka thar jin na zang ra ga itum li empowered sa mi ra ka itum li kok sa khang sak ji le plung re ji li retain sa plung re the pon redirect sa mi ka reaffirm sa ga tum li han ung lu shit ka vai wang ka pi ne pon hili ma thala ka na unity ka da pon emphasize sa ka pi kle ji ka pon unity emphasize unity in diversity hi pon emphasize sa ka tong ki alignment na zat plung re de ma ham ne train da ko tong kai ko ka sa se de zat lo da ma ham ne khang te wi anong hili ka da de tu mi kya sing rok ka rivali shit ka sang ji shu crystally shit ka sang ji na sa ka ji wi mang lak thar ne inspire sak mi ji li yang ra ga shit ka sang ji li ko ka sa lok ji ne khang te ji ngai cha ko yaw lo ma ji ne ka khang te ji li kya sing rok ka ko ka sa ra ka cha wi individual potential ji appreciate sang rok ga zat va lok ji hi ka hang ne Atzi itu mui Christian community itu mui church li tangkul church li yang rar ka mina kok ka sa church ni da chan kui de lega ka da chan kui de leji muchu ka sangai tangkul hi Manipur wi churches ping khang te ping de yang ga tangkul li ka thak le de chan kui de le mrau le I think we are known not because we stand in unity kai tum ni ka kai akai na ka ko kham sak the ram ne de chan kui de le da zi we are divided on the differences of theological ideas yang kai kai ne hi more ne ji political leadership wi wang or agenda ku chung ko wang itu mi paisa wi wang da kai na hang ku chung ko maram wang na kai de le tangkul li itu ne yang ra ka ba Shina wai na mi na ko ka sai de itu na mu tui sa la itu mui ningai ningrin hi li church li shina wi second class citizen na treat sa de li reality ne Paul wi chiti li yang ta ka no tu mi akai na ka tui kham thai na ka tom ming rok lo thang tangkul li tu ma zi hi tui kham thai na ka tom khmi hi sa ka thai mi hi chung da ma thai ne Chimang ning la Paul we letter yang ta ka ko tom ming ro ka grow in the likeness of Christ who is the head of the church gently Chichu Krista akui jili yang ga na tum awi likeness jili na tum ko tong ki zat wang room lo ji ne Azwa ko nang la kai na church pulpit li
pastor gujunga he mir now mang nim ko shina gujunga ne zangda father is the head of the family the madu certainly Christ is the head majin Bible li Ephesians now khangdei gdong li headship we come to adam I kahar now hin shina we akuine a husband is the head of the wife the come to tam sandi chili text simatumne like how Christ is the head of the church actually Father is the head of the family the matangaimne like how Christ is the head of the church the tangaitli Paul we ka kabi hi pailang ka saklak jidla Juatam li min misunderstand masar no the patriarchal language chin sala la mili empowered sami jine Christ is the head Jacob Christship how do we understand the Christship the headship of Christ Jacob Jesus Christ we live a hierarchical headship meaning day Jesus Christ we headship it's a headship of equality it's a headship of acceptance Jesus Christ we pau gapha jili yang tar ga athumili yang tar ga nemme the come to ya like meaning ne kai tum go tong hi kamatha ji appreciate samir ga Jesus Christ we headship equality we headship to idea he strongly gazang ne itu mui receiving na Bible li tangkai mang bai ga ji ahun ba hi mak ba wang itu ma ji sinau li kachipati rashok da krini mi kai kai wi wang wa Bible hi na it has become a source yang to oppress women ka itu gujung ko wang Bible is becoming a source to liberate us ga hangai Bible li pa ga ili empowered sak mi Bible ni sang pang ne rivau itu hili sang pang ne ngatai hang gai lai sang pang ni ne mi gujung na Bible hili sin ga sinau li ji hangai le ili sinau li empowered sak mi Bible hili jang lak lui ko azira jang dak le youth being na tu mui generation li ki strive sangai kle itu mui older generation wi li atumi rin ga chak ga church mi re ji sa mi re strive sar ga sakui mer ko itu mui generation li ba atum na sa kai hili itum khangtei ki sa chik le itu mui ningrin itu mui attitude itu mui mission perspective itu mui church wi chat khana hila khangche atam khui khara atam sa ka sangai shinawai na mernaw khokha ka sa hili shinawli nem tar ga haidle ka that's a superficial unity da hangai shinawai na mernaw hi ngai char ga celebrate sang room ga ka charan khokha ka sa wi meaning ji chili le azu youth being itumna muchukra ka khokha ka sa hili in ka da shuru khui bai na ka da shuru khui bai dang han bai church hiva democracy we apamne democratic radical democratic space ne di hangai church li tangku we church members ping na khokasar gning gar ga pastor limaning chang ne chukro do khuita shapte tangkul hili kchip dak le yarun ngala bing na itu muing chaili khokha ga sai khuirangai da ngning gar ga sinauli la mia nauli ngai chai na ga tomre attitude ching ngai chare da ngning ka che khik sai na khangche mu khira rak le khang chei ji itu mu generation li khuira shabe khuira pai ji no sumli hanglu shit ngai iwi personal hada iwi journey hi na shi hangai iwi personal journey yang of empowerment comes not from a woman but a man na nga don na shinawa ka na mang zan mane da hang mi hi shinaw na mang mi ne ili mer naw na hang mi ring pha nai chu wang isha wa hi ili ko to mi jing e na shinaw ne ning ma tiao rok ji hang mi jing e theological journey wak tam chan chan iwi shinaw right saka ili shinaw society patriarchal society na ili kachipati shinaw na ili awareness program mi ma mi ne iwi oja ili tam sai mi ra mi kra khang saki mi her naw ne mir now he mean of shina why na mir now with rai ne the khuye azu itu society no it's a war between the patriarchal society itum godong wi ne shina why na mir now itum godong na we are fighting against that system unjust system shina mang nang rer le munim ne mir now ko chung nang reng jon dak ne I like va ta mure de ka tam san na ki na like theme I ma them ji ne kan na like theme na sata ide affirm sak mi hi miarang ku chung na sami I ngu sot nau bing I khar jang da I wi oja bing jang da affirm sami thaka I wa miar nau bing li ka chan mu sui ta lak ne ka chan le jing e na thum na ka dom san I thum shinau bing ning sha pek ji I wa chan le a ji tu mui li yang war ka I tu mui thoti li ka chung ka I thum na sak bai le ka chung le de le ka I tu mui hi I tu mui manipul li yang au se ka I tu mi vreshi sare
cấp cái gì yul là cái ít tụi mi cái chẳng có vật thoát rin chan li min nè pa chính cái gì yura cái này pa chính cái gì yura cái sang sắc bay à chứ ít tụi mi thoát rin chan li ô khả năng là cái này sao bình li chỉ bắt cái min example sao được khui được đấy miang na paper present ra sai seminar khagak li manipuri church history maram li manipuri church re ka sangui maram li rahang ka tang ko li maram ma changlak chi ne itu maring pham ne kyu vain le te the question sa saran because I think itu mi history li wait na re ka ari hi itu mi history khang che hi nga sam I think we have stopped taking part in that history itu mi min nang history li the kapira ga ngashan ka vai sa kik la masa tuai de lo I mu chu khui tangul hi azi li pastor ra da clipping na tum na shinau tum wang ning ka mi si ja society khang je chung ga ra shok rek ji ba hangai na tum na ra ga shinau wing li ka tom re da commitment khui ga ung ko tom si ja itum shinau wing hi na tum ka tom tar ka sa nai da hangai because sang na da itumi cái than mà sao thế này thì mà sao thế này, ai ao cho mà tôi đi không tùy gì, ili ngân cái nervous rất nai chứ này, mất tùy cái thế gì, vibrant cái sao chứ, à tụm mà chắc mà tùy rai đó, mà tùy thấy mấy car chứ này, ít tụm xin nào bình vậy tụm mà mắm tùy cái đó không tùy là mắm tùy thế chứ này, bol bít li khăng nín lấy tụm vang cái sắc nai chứ này, khi cái này lấy cái tụm society li, ít tụm mình mang nín cái đó, cho nên avang ra bình, ít tụm mình mier nào bình hin na, backup kami hi. Itu meter ka salak chine avangra bingi national bingli support sa se the pastor bingi avasara mo yang support sa se the ungrga support sa ga issue with church li a ordination deserve sa de no tun ungning mi rga hili yaron la hi akara dak le no tun na khokasar ga ngning ka mi rga o jam tot na shinauli first ordination is sami shi it will make a history thotrin jan li min pa gi de azi itu muli thotin chan hi malai rangi thanga wa thotin chan ni rata phung rei ji thumi ka chan le thotin chan li thumi tangkul sinau li ordination khami hi church li status matham dai thum enjoy ka sai we have been imagining and we believe that we will achieve that goal someday azming sala thanga wa achieve sa phung rei ji shit ka sang le ka chi han le kai thum na ari generation li achieve sa miao shi ja thought nei tumli par ga thought rin jan li history li min na par ga ngashan ka gi ne au church li ngashan wa si je ngashan wa yeng se thought rin jan ni ari ren dang na ka tong ga sin na than fi manipur li reshi khare asin na sai da thought rin jan li la ari la ka tong ga sin na than lak fi mi nan north east we history ba sam than ni our church history omit masar lem ne because they are making a significant change Manipuli tum na tang ko naw hina si da ma than ran la gi ji iwa question sai than ran ne than se gi ji la hangai itum shnau bingli na tum we support mi la ga itum ko tong ko khok sar ga ning ka se ji hi lek shi awang ra bing pastor bing ka than za da bing yaron la na tum ko dong di appeal sangai ka khne za da shnau itum bing itum klata itum hi it seems like we are the flag bearer of patriarchy. Shinawi mokotom te lakne. Shinawi nang shinawi itu mi society na lamatam mi tumoyang. Itu mi society live shinawi shinaw ko tomlo shinawi na shinaw support sang rok log ji mahang mi tu da itu mi saklake. Shinawi na shinaw ko tom hila masate imne. Shinawi na shinaw seng seng lala we have misunderstood the concept of equality and empowerment. Very narrow definitions are ga itu mi now na kiji thra khang ga itu kiji thra khang ju definition and chatle fte itum shinau bing equality empowerment khrejan ka sa sarani chimning ne equality empowerment it's beyond that shinau na now na kiji thra khang ga shinau na ka khang jili ka hang munim ne ka we are talking about opportunities in terms of shinau li ordination ma mi khangai or shinauli pastor role image can accept sa kai or shinauli va now prai ka ftue ka shimli pamau log ji attitude hitada hili ka hangni shinawai na mer now hi ngarai cham chimni shinawai na mer now hi ngtei hangai ka khangtei hi celebrate sang room se jini
Shinawai na mir now he celebrate sarga koka sarga zakmurum se kjiwi krejan ne. Itum hili at shinawbing. Kotom take vai sang rock se. Shinawa ka nang day the sad leka ka cat by number la kotom rock se. Itum masate rang to the ktiok na mang sa the klihi, itum the mokdom rock ka kipa na kotom rokle jang sangai. Itum na akai na ka pang sin the gambasa ka, itum di kipa na tanza lake ji remind salungai. Itum we lake shia. Oja ramtan, didi with director sang sawisne. Like tem lakai no, tam kuirga sang sawisne. Kachani tum kunitot kujungle the lake ho in the lehangai. Itum we vang shinawbing, itum we kalatawi, mushuni lamaterangi, tangul shinawbing. Tangul shinawbing, itum he, katadang a ning shiglish lamaterang. No we leadership sang sing at them saran, itum shinawi vangla. A chief Samir, itum we vangla, ning muting sang atom, Sami log jiller request sangai. Itum he at the end the itum vang shinawlitum sake by Women Research Center the la kalamalimni. Itum we atomili generation atomli. A chief Sajija Kakamataracli, it we taught Kakari Sangracli. Pau Gapagina, early churchly coca sakurami. Pau Gapagina, Azilla itumwing jily coca sakurami by. Itumwing jily Kangate Kujunkale. Ka Kangate Kujunga Kale li, Akainako Kangate appreciate Sangram gets at Grumaka coca saji crani. Iwi church members being li in the Lishilake. Iwi church members, 70% of them are men. Ka ilishnau ne the name rakakui attitude much they lack ne. Ilishnau ne the potential malim ne the chipat ke the masalak ne. Kotom meeting ne. Juvine yazi lirang ning shop ne. Itumwi lake sheer yon galabing. Akaina kokotong rocker, itum kotongi, itum with different potentialists in the cover vang shipasaway. At the shipasadakli he. Progress for query. Kaitum atom liver, but Tammy the Kuhi atom sang success. Pau paginatum listin milak gruno. Pau paginatum the cock sajukuram milak gruno. Not in the chingrian and knock me vang nish nairi, soak me a Jimmy Shong Sasser no amen. Mutimeli we run a somida no ministry attack him thing sarano. Kukupak my mingra varanka in a ketsayak sangaye. Shun we Khokharum he 11:30 a.m. 11:30 a.m. sharply hopokra. Hili souvenir kakalan atam later. Tabal courted imaram ngashan John Vaing han he quigara. China program ni sangita klaya kalak khangan ni sangita klay sai gorna. Kajawi item si khira laga atam jaragin hapok paisa se ki hi kachte sak ngai ne itumi sokumi lahi cal number 497 ajiwi team song hi sangum sai kala sokumi sai ha hi Reverend Todre Song Pastor T Chahong na sokumi ji pomiro no Choir Tanda 497 hitum sai gorna nganinga laga sangrum sai
na shidale. Say, bro, no way there come a day. I ring a torla. A bong chung kain it hum di, chitay hider. No way tweet it hum we bung shop ne. No way tweet it hum we mirin ne jahauda. No way tweet jilla. Tam room kawai, shung room kawai, a dum lanan amida. Arr, no we tweet you with decamadeji. Ngana hui ga haya mang la chi vo wi ugrungli shabas hamilo. No we ming na dek mate me jingrno ka so khami jiwa pro na raw thum bingli mi lo ji sia ga sane. Na jong mi ga hai na than mi ga hai so mi ga hai sai ko ro ju wang ning ka shi khame nang so da arr rira na raw thum bing abam mi na pai kar so ku ge. Bro, Jesus Christ, no we look a mission. We run away legacy. Galamang lagator no wing your committee. Itum sai kor with tungli. Let me ching, you know. Amen. Quick announcement atom khyo ge unit kachivali chithai khangai